Kaseng kentai Catholic Saint Francis Xavier Umbir Parish kala penlong ya kajing ya kenduk lang ke baar sengi haka khat pra bat khat kendai terik jemang arajar arpusau hapo Umbir Parish haka jing ya lam juga Presiden Kong Janita Sun bat Sekretari Kong Judis Kurba haka khat kendai terik ke badai ke sengi utrai lapan mentai ya kemas bekho the Reverend Padar Kaldinus Majau haka jing ya dan lang jong Assistant Parish Priest Padar CM Kating Jeremiah Hakati kesngi de kispangut kilong kemi na Yam Kwan Subdistrict bat ke Krum ding yei Subdistrict kilawan banshim bentalang. Laidon lang ru MLA juga Sning Constituency Dr. Celestine Lingdo uba Rocky Marwen ki pat riunget kilong kemi long kepa ki khun samla bat ki hep ki barid. Hakani kesngi ladon ru kumba khat sangut kilong kemi ki barung seng thamai bala pens khemeki do parish priest Padar Kaldinus Majau. Lapan deng ki sentiu na ki khun bat na ki kapa kum kadak ka jing buram ya ka sngi bakrau jongki lapan kut no ya kani ka sngi da ka jing mani sakramen balaya lam da upadar Kaldinus Majau but segi program paper balaya shimbanta da ki longkumi jong baro arteli ki sub district lapan hab ya ka lama jong ka seng da uba Rocky Marwen bat la yo ya ka jing duai penkut na parish priest Padar Kaldinus Majau. Kasni pada berjumpa dengan dua Kapan hari kasni kebikin mau program kasni program Pentecost. Saya juga pun kedai kasni program jam kebalang kedai kasni program demi dua. Kasni program masuk development jadi baru. Kasnika itu long kadai beksini jingmen nak mentari kesem kadai kesini jingmen jong kami jong par kadai jingmen jong jingmen para kadai jingmen jong lekor kejan kadai jingmen jong ikha iman kadai jingmen jong bar. Mentara kesini ni penurang yang kesini urang Pentecost, kesini urang jong mensi makoi. Bukan dia atau Maria Kristi bagi apostol bagi sembilan baru.
Kadai lu kesini jingmen, nak bentar destan baru, nomor kadai kesika jauh ke alam. Kadai kesini ke alam tubuh ini, ban kenma, ya kesini kurang Pentecost kemuan kesini ke basan kau. Hadirin kejemipan jong try demi Jesus Christ. Pakadang kabagi ju ki ai, ya kini kesimpulan, hadirin kesimpulan jong kecing lain, dan kesimpulan pas obat. Kesimpulan Pentecost kapan mau ikhlaki di jingkiai pekra, ada jingkem jong hiju. Kapan kau mulai kejingte kita lagi. Dan kejingte kita jong Yahweh bagi Israel kalau belum senang. Ya kan ini lapan siang. Nah kita Exodus, nanti nom berkendai, begitu saya kali ini. Pada kebaan, kadai kecing ai, sikau tu di hukum boleh, hal Moses. Ya kan ini lapan siang. Nah kita Exodus dengan aku begitu saya kali ini. Kepalai, kadai kecing ai yang boleh. Kadai kecing ayu yang be nak benta ayam otkeu kabagi penkun ha kadai kepo kini kelai di kecing dia bagi ju ikan mau Yang ia datang jom kecil sebelum kepan dom kecil dan jadi met atensi tenang pada kira jom play pada kemaria teseti pinyo kecil sebam jukun agar tengok berbuat mensi berbuat
Tungin ya tuai, hakatang pa, badukun, badmensim, bakun. Ko play ko pa, ko try ko Jesus Christ, ko mensim jong play. Yaro yame, ngisnyangu yame, nyaingu yame, ngipenbram yame. Namar ka jing pha ka Jesus pun ka jing e ka jong me. Rate say ka jing im ka jong iway piway. Kam kerpang akan ka jing kendo lang jong ka sang kente Catholic Umber Parish. Na do menen kasni hadu menta kasni na don ringkat lambat ki mlai men sim yaki la penslo yaki play try kan ran ka jin don ringkat ka jongmi kana ai bo shu shu yangi iway pi way kam tam ki long kmi begin sedang pentemai ka jing im ka jongki pan pengalai ka jing im ka jongki pan penjanai shu shu ka jing tray ka jongki ka jing sakri ka jongki ka jing ka sam yau tengah yaki khon ki ti ka im lang ka salang baro ka way play try kan ran ni ai ka ngu kadam yame na ka benta ka ni ka jing kamba ka kamba kam san la the sai ka jing im ka jongki blai ta kan ra to nang the shu shu ka jing ka khu ha ka jing im ka jongki yada yaki yarap yaki ai men sim yaki penslo yaki blai ta kan ran to nang ri nang suma yaki Hashwa bilai pa shi ki sam ki jongi shi kishnong ki tha ko jongi don ringkat aga jing im ka jongki yada yaki suma yaki plai yaki naga jing er baro sneu kata rai kata dau kris utrai jongi amen ko pa jongi ba bening kolong ka khoi ka tang ka jongme kan wan ki ma jongme kolong ka mon jongme kan dau ka ba bening do ai menta ka jing ba jongi kula ka sngi patma bin kan ki jongi kumbai ma bless ni wingi Wilam misya kajing pensyoy, ndai pelai nak basniu, amen.
kaburam pa berkuan ba mensim bakun kumbala lom kong kumju minta berbo janam la janam amen ko donu bukitam jong jisu ko donu betlam de kamaria ha ketung pa berkuan ba mensim bakun amen